Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas cam bat bidor. Kidikot jong ka Committee on Environment kabalong ka Committee balathung da ka yeng dorbar thao an jong ka jala ha ka laitrik unai weng arajar arpo kila hierto kit shakashnong dom yasiat ban lap halor ka jingpei jong ki jaka balaset ya ki jabo uranium hakashnong nongba jinrin kani ka Committee jong ka yeng dorbar thao an ka jala ka bakenthum ya sangut ki MLA balakli da uba SK Sun kum uchaman kila penlong ru da ka jingyelang hakashnong dom yasiat hakabala ailat ya pratli kishnong kibadon kenre ya uranium bat kumjuru ya ki seng bhalang na Southwest Khasi Hills District bakin ai ya ka jingpen sngaw jongki hakani ka sngi khnang bakane ka committee jong ka yeng dorbar thao an ka jilla kandub yo ban pha pat ya ka kaiphot shaka yeng dorbar thao an ki pradli kishnong kibala pha ya ki nongmi khmat shakani ka jingyalang ki kenthum ya ka shnong wa kaji ka shnong penden jarang ka shnong new nong tenger ka shnong dom yasiat kasnong nongba jinrin bat kasnong mau khlat ngam kat baki sautli ki seng bhalang ki balaya shimbentalang hagani kasngi kilong ka KSU ka FKJGP ka HANM ka HYC bat kuntubru ya usim jong ka hima langrin ka EMD kana dia ya ka exploratory drilling ban kbi ya ka jindon jong uranium oxide nani bi khot keteng yellow ki kumbagi patba i khot damba karong ba udan hagli jaka pe hadir mengiyo i khot khobor na kalen juni ka committee on environment ni soday ban wan mengi kundu i patba menyo snow hi nakmat kan ki e ki snow ba thi ki don ban pen snow ni kum ki patba jong ni ka thang ban haju ko porlu na ki di seng malang ye ki bati dan ban snow ani ya ki so jong ki shpang ni e ka ba dan hang ni ko shong jong ki yo i leng ba ki ti kot khobor ba ki itu channel ba ha ki ti than jong ni ha ki ni ki sni la bul tang to ki ba kha khun khem ki khem cha ki ba kha di khun madla ba ka ba ngasyo diu e ka long ba la ben la kren ben jar to ni ba wa ki rang ki poi tana ke hak ba dai ya ka ni ka phang na don ke jus no dia ko khra ba ha ke ti than jong ni pa jon ki bukum kita ha ki ni ke na ka dau ki de ki khwor ki social media ha ke sum thu jong ki long ban ban ki e ba pen dio no yang ni ki long thok no ha ki ka de tan ki kin tin ki bang no ko pa ha ke ko na khrai na nam ki pere lo pa no yu ni am na dai ha ke siam jong ni plan ke bukum kita de ga to pa ba ada ngisian kono kecing kono ke bar kapama kum kiru sempang ai jing mudlam ai jing salam wan pan ke du ini nang no pan kren ke jing sa ringin de kan pulat de kum kita ki kubor nama kalong kon ban kecing pen siar dor ya la ke jong ke ki pan dok das nam ki batuan hak ke khan ko ete ko kan kolong ko ek ba wa sha ban kren namar ban om ba la hai ban la lo ban normal amar gimpi ki expert lada on hai lane la tam takno katam panaju kanno kala katam lada on normal kanno liswar try tolong normal na try sa tani kiwi ki bedai ki expert bedai berkali kota radiation ki sakran kata dari ban mana bat mapi lane mono in on bapala he lane kalwet lane normal na ni syukran antat bat imar dei tambang ikran sentiment ha ka ba dei ba tene na kaliang jong i kasnong hadu minta nimpa lap e nimpit ya ka neng kundeu kumba we ki ong ba ki kasnong sto bilang ki kum ki siri ki tengah de da sisa nimpa trip pa nimpa benai ke ru ke kapas norem kendiat kalong ba hadu minta kumba ong soda na kasnong nong ngel kalau don kita madla, don berko, kalau don kita tiba kha, yat siliang, dari hadu mentah, nak kalian jom ini batik bat benai.
kata kabang ben suram ini ketika kalong day na kata ka norim but hakabade ya kata ka ba ban ong ba ni khang ya kata ngim la ban tip namar ngim la ban tip pan pisang norim ya kata ni na besno gaji ni persya horkit hordang ni uranium bat ni kentu ya ni komiti dari ban lo sisdan ya ni ka uranium issue kenang bangin yo ano ya kasrok ka jindan jo ni ka nam uranium kala pendulum ya ka development jo ni ka dong berkat hanjungi kundang ya kentu ya ni ka meeting de bangta ni ka komiti ba ka lei pan wara ya ka development jo ya ka kisam tak ba penja kerteng lo sisdan ya ka kerteng uranium ti ngamban sibur ki ketien Henry ngidon kam ya ke development ke srok ni ga try ke ni katu philewan kumnu kalong ke srok ni santos nam ka ata ka ni ke srok ngim ya srok tang na ke jingdan yurno kunda ka ni ke komiti na kentu mga batirang ba srong yu srong kentu ba khrong ba tat no yurno panjaya ke keteng yurno na khrong mau thaba Nakaliang ka FTCP Southwest Castles basnyo objektif pagdon ketu bilikage kelalet ibriu jungi kelalet hado spot ni hak ar trip September bagi poy spot apor katway katar buje bagi lalap bakaladon sisa kata bilikage tingit scam bagi ni ke boro ikwa panong ipi sarkar ban kuntu ipi ba horket hordang nakaliang jungi ka FTCP Southwest Castles District kumjuro namta ka FTCP Central Body borok boy horket hordang ya uranium tingin om em bat ha ikwa development bat ngikwa ba kasorkar kan pelong lang kenyai ngi pat ba kanung ya kan ni kelenti singkien kan ni jing khoro kharam perkhat mo pi ki pat ba kanu kan simpor pi bandet nang ni sigwi gwi ki jaka davidon kam menit sim dawai dan kam ban kinung nu jonan kam ki jong pi kan simpor bhai pi te sarkar subhanai pelong lang kenyai pat ba ke development ba kan ni snong kadai banyo nado kakwat kekhia kelenti singkien ki umbang ki umti kumta terter dari tang 6 tahun udan ni wiriam pelong lang kenyano pat ba isloba kata kami hak hati ni ki khindet kayo ki bangila ban yu i lang ba jong ki social media hakaba we na ki samla dan goram jong i scientist jong ka memoriang u Dr. Bramley WB Lengdo ula let you kita daladi hang thi hak nampak jengren hakabadon itu ke tang ki bala stok yang tu uls lane ki waste product ngamcep de ula peniru da ka kenja jing thau ba ong ba kata ka level jong ka radiation ka laki upala hajar CPM te ong ru katong ke jong ong jong u ba kata ka long high level radiation kabala bu ke jingma ya ki jing im baro antap yu bureu ba ya ki jing thau ka im ki bran ta ka tu ko jaka te nga kan mau ba shisha ki don sibun ki jing pang ki ba khla ha ki ni ki jaka ki jongi kham kam ki khla ki phunlung ki badang ha po sisnam ki bon ba ki ba yak ha ki ni ki jaka ki jongi ki don ru sibun ki ba yok pang cancer ki ba yok pang ke leukemia bat kiwi ki jing pang hakaba nyimtip kadai na u naka radiation jong uranium ne kadai na kabanta kanu kadau shushu sar nga snow ban pau ba ni ki briu ki besyong po dam siap habang yo i ya kadai ka social media ba la ong ba kala lik ketu katang ba lami ka radiation kabalong high level ngila snow kamal song ir hagini kisni ba ka ka ba nga kerpat ya ka sarkar me khaya ban kha da ki nu ki expert ki bom ki ba dei ki independent body ki ba umya sha liang ya no ru khnang ban lap ya ki jing sisa nang ba lada kalalong high level radiation ka sarkar Meghalaya kadai
ban penkuit no ya katu bat ka AMG ka UCL ka di ban don ka jing bakli ya kata ban ada kimtre ka sekar jengi ka sekar mekalya ka don ka hok ban affair wat ka international atomic energy regulatory ru na ka banta ban penbuat ya ki ban penkuit no ya kata ka jing kta jeng kata ka radiation ya ki jing thau ka im namar ba une umat okhendau katkum kajing tip bat kajing yoi jong kini kistat mariang mamta kum iba brandi ba bata yengi ba une ukhnang jingpang umdei uta ukhnang jingpang ya kabang ngila ban bat hakakti ndrai une ukhnang jingpang kadai tang kale erbe kaba umla ban yoi manu ndrai dena kane kadau bat kane kanong rem ba une ukhnang jingpang ba long tik kum uta ba kam susu bani uni coronavirus ya kabang sakit mentah uni uranium udai ubah kam bat ubah laru ban peniap lani ubah laru ban ayah kita kejingko jingkia kebomlong ha kejinglong kejingi bangin yo let's say ngisuai nuksa ba kikun kikti jongi lasai lasisngi haba imei ikpa lani ilok janga lani ilok jangnur hakani kapateng banwan ndang ilate uni uranium ba ndal armet dilong kemi kan poi yole se hau tau putusan ba bun ba ki kun lane kiban sakha kin sayo ya kata ka jing sitom lane kin yo ya kata ka jing pang ka ba laban penduna ya ki khotmet ba kalaru ban peniap ya dilong kemi ki ba armet namar ba ha ka jinglong tuat ka jongki na kumta ha ka jinglong ka jongki ba ki armet bat hakajo kaporo kerpat ya kasorkar hakajo sisa kasorkar jongi bat kasorkar inja ke depan ai buram ya ka longyang nomsem jong imei conspiracy lengdo langrin ba ini imei yang hakanong rim ban yada yo kun wahajar upat kasi bayar ke jongi ndrai penban kane kasorkar pamenta hakajing pet ke janga kayo ba ka donai ai ka ba kalaban Kembor, lani ban pitna ya nuri ano kamtam ya kalong ying long sem jang imei conspiracy lengdo langrin ba ban penbor kum hakini kisni lani hakini ki por kebladat ni yoi ban ni sem bat ni dah tibro ba ka sorkar ba ka yusil kawan ban terwa da ka song pisah kabala ban songdor da ki pyoklur hendrai nakana kejongi kum ka ri bekerja bendreu yang skam hakanong rem bangin persa harket hardan ya une umar bok kendau oda ka sorkar lani kata ka yusil ka kemu bante ya une umar bok kendau don gejing snu kit kli namar ga yi kata gejing ta jeng kata ka radiation nagleng jing ingin snu tu inong gendong e kata ga ban kata ngin sayu snu gejing percaya jeng gerang ba ki bawan ngani ko por Rei kabangi tip bangi snow shifting borok sikato kalong lada gadon ngejing klelang baruta uranium ki pajba nung senong jengin hanang tai baya kapat gawa keji ki persya horkit hordang ban klong ta uranium nama ki ong gadai gabi ke ban faktor stom ke ban sa yap jengi ki nung senong te ngadon dang itai jeng yetu ya ke bangi snow kum nung senong balalai ku snem tam kamut hadu kane klip mat Idang don gejing snow shifting i kata bat imat na gejing don jong utai uranium ila du no ge development ban penhai ke surok bat penisok na kisnong ba ki sinong ba nanong stoin syadu syaranikor imat namar basuba bakan salong gejing ti uranium i kata ke surok lokal adon gejing persya dan namar kata kumolong we ne kinu sensasyon juga wa gejing ngar ngasnong kersian wa horkit hordang nginom ya lapsu ya kata ke kamti uranium gede gejeka nang mingin yo no ke development jengi ke surok ke babiang kum ba kiwe senong ki yo ke boleh sibur ni sisa ngimpi pe ai ya kata tak krau kata ke uranium dan ne kalong hanung ka dur ni ngimpi ngai baro mi ya safety yo to uranium ni safety ikan mau to ko por badang wanti ibu ni ki beriu ki yo pang jadi ki kan barson do di sini baro ikan yo pang kio te ya kata ka balik ka nunung dulu ngim laban ngim laban tip sai chong ka jing pe dem ki prasnong prathau imajan marpa ban lem bat phi ka sor tar Kami mingwan ban
ga ka jisno ba ni persya ba ni lambakla hari ni wana ni da ka bangi tip ki jisha ni lab ki jisha ba ni pensno ru hapi ya kene por ba mata te hani ni dan ru kibreu na po jong ka atomic mineral division na po Shillong te la so thu shahi ba sibet kumi pada ngi so thu ba nakapor kini kibreu ki persang hi ba ni lambakla ki persang hi ban buru ki jisha ngan siu thu epi kai kadau ba nakalam jingi kasen ngimsha ik university sarkar ngimsha ik ni hu ba nani galong ba nor ba kani hu house nam nadu arsnam arjar ar kale ke survey ka baseline environmental survey ya ka sponsor ke MD ke Department of Atomic Energy berkunjuru bala sponsor da kani ka BRNS lani ka Board of Research in Nuclear Sciences kata kani kawai bangi haban persya te habang yakran habang accreditation habang yakran accreditation ni slow meni bawang ba kandon jingta ni slow batkuai ki balai ki ba persang ban kran ki jisha ya kai ki ba ki kilap apa ka snong ka juki ngachon no bi hoit ni mrek scientist harang itip ki jisha ya ka basic juga science ka basics jong ka jisakta jingta uranium nitip nama accreditation ni kamlong kumba bamba ka menyut hingga tho ban sabenyak po menstad hari kata ski tenbar kata jumpai ba hoi kidang kibu MD lepa hari kin sapersang di kumi unta benar baka hari belum sotu ya kata ngire bentet ya kabarin kai balaja badio mentaru kaji abiang dia bani kajing pat kajing kerak jong kini ki kajing kerak jong kini ki tangs ya kablabu iki jekle renam ni asmani kidang giwi sebarang balalai niru nakalang kasang ngadu ka arba trik sat nabo ngilalai barang ngalai nilap kidang kiding krak kiding pai tinga suang ba ban suang snap lese ngampa mkadro harai kumepi ginong mikot kidikot jong ka committee environment habang yuan hani bachu snap kasur lese ngking bayong ngin so thu shu kadai ne kalai harai toilet lada pilai sedong siap o pilai sanu ba jeren ta hoi kidak jendon shu harai kitu kidin ta simen pikidang don kata kadai kijing sisa kumbangi yang teli ban horkit hordang nam taban ti uranium nagaliang kejongi ke SYC hadin bangilo yoi leng bagi social media jenglik jong kadam anong ba jenren idekot kejongi ngilayar bang ngilalap sisa ya kata omdai bangi tok ngi syukur ublei yoi yangi bangi lap ya kejing sisa ngi keren ya kejing sisa ngagen tu ya ke komiti kani ke bawan mentang ikan patrit ke jongi kalang bapipen bor ya ke sarkar bagade bantung daga expert agency ban wat punya halor kani ke jingkta jong uranium ladati nagani ke than ke jongi ipai ba ki ap khmi lenti ya kata berka sarkar lagi thosnam kasuan bantuan jingmut nagi pai ba ke jong kathan ka klam dapan syai ya kajing kita jeng uranium kani kadai galenti ke babakla banialam bakla tang ban yo klong yo marpo khandau ubade uranium hana kali katain ngam keno yano reng yo I nadu ka sarkar ka bamenswa baga persyang hi kapala hi ban klong yo uranium na kani katain ke jongi lada ka sarkar meklaya ka penlut waispa kendai bukanai kelur nagamanta coronavirus kan AIU ban pelur sankrul namta ban pensai ban wadi ki expert agency nagamanta kan ya thanjeng ban pensai halor uranium kata kade ke jingkeli ke jongi ban ngi kerpan yakin yalam ke jongi lembaga ni komiti ban ra yakin khubor syaga sarkar bagade ban thung yakin ke jing anlut jongi pait ba Katu katang ngitip baro kajing sisa kalong ba lalip landuk kam mensua lalu kisau sang senem mensua tien rei dang menta dang don ba kai khmat bat tiba bun na ginong song song habo kai mang rin ma tu katang ngimda lek ngimda wan ngimda yak dayeng sa ku jaka namar ba kajaka repru ndei kajaka yak dinti jonggi babun ru ndei iwe argon kita balik kwai kita balik skar kilak banyak lagi nak tu jaka kumta kitrai snong kitrai ma mendal kamtip ba kadang kita kajing kerat
Henry keladang dan duk mensua kumasal sansnen ladang ngam. Karena kalong ba ladan ko ang neba dan jingpang dan ko ang dan jingpang ngani tu tayo ke jingsia ngani tu tang ko ngai dulu mga uy na pregi menteri jongi ba beltical lindo ba beltical tongi layak na lu snem sausen sansen ngam kenal hasil ngajak kema uyo ya ke jingpang blok kasa nanti ba baro ini tip ya kata tang kita mengai dulu mengai itu. Pada iwe ilang gede ibang akit na langpa na put nandilan mandi sesilong halpor bi kakun na poi sesilong ngakit hida kakali jonga na poi sesilong kumasa ngayo na ngayo kubor ba ikun layang pan ng suko. Mat kidon segi kelung ibang ayu dalam yang smart ba kajing jauh dua di pang boper. Tendai kani pat kamut baong ba kadai na uranium ne kamdai na uranium ngamlah baong kata. Namar ngamdai doktor, ngamdai ustaz watnia, handai ngakren tanai baong ayu. Te kita bero ki penlong ki pendap yang ni ki ba im hakane jaka ban im na jing sir, na jing tin. Kai ke banjal sai. Kai ke penlong yang selesai gitu ni. Ladang ilong tang kun ni kalau mut ngidan kepada yang bisnis ia jadi baca cepat yang dibuat cepat. Tan nak kadang ba ngilong kibabit kibabtip babun na ginong song ni kitu gibong bang ne kam kata ani kata long tang masyuskap ya bagi batailam jo kiwe kumba we lagi nongilam sen balang ne lo kun ma biang sepal ko bin hering arga hinyo ngakan ma tu snem kibabun ki ofsar na kabuburon lesi lang gidan hang niru naki department bofer pada district administration jongka nongstoy na grupor ki persang bantep haga jingmut gungi bakam dan jingta mudur maki ki ngamong tak banang sonong ki badan burang ki buan naslong ki banong ni bakam nilai kaba tang ko umsai kemaru ki mana naslong handai mangibat ba emang ne bangidi ban daga tu sita bungi lang yung karta ru nyihap ban imang nehi ladang yung karta nyihap ban imang nehi te kita ki perlong ba naik nginum nya kawang ti iwe ba tungin nya kerjaan tungin nya persya andai tungin nya pai namta kajing bah bat kajing sup yung kapateng ko nyimla bentip ya kata ya ke kaba katon jikmu seldet hendrai hadu menta kampat idon hendrai habangi phaipat sepang utau uranium belai bagi nak skopla ba ni ong bakan ong kta namar ngingit bagi pelong yang kita ki public hearing bagi pelong yang kita ki bro ngikwa ya kajing ngau bakadon kajing kta ne kapam kta hendai kumbangi tip bawat kiwe ki marpo khandauru bana kalian ka sorkari natai nadehi balasna ya kita ki scientific am tahu ni uranium hendrai naru udiyam naru motion naru siap badon ya kata kajing kta dai na kata bapelong ben hap penleno da kita ki mining baper te khantam yaw ni uranium kabagi tip baka perthai bro kaweru katip bakadon kajing kta yaw ni umar po khandau te kumbagi ong bangim dei kita ki expert ki bangim la ben batai benia ba hadu katno dari kumbang ngatip hi ba kadai kajing sisa lese kumbala batai de kiwe ki nongkren ba ihap bentip ha ba kumbang intip ba kajing don uranium kajing ti uranium kumbang ilap ha kiwe ki jela ha kiwe kiri namar ngai ba tang kini kiwe ki ar ki marpo khandau kadon kata kajing kita bat na kalian kejongaru ambasu omba kaktin bakadon kata kajing kita namar bangim dei kita ki expert
Henry Woodwood hi ngalai kendo yo chief minister ngala ong hi kani kadai kakam kabakta tari tu area Henry ya kadong kathan ya ki pajbai ya kajelahi barok kawai te naklen jong request hi ban benle ya kata ka independent inquiry kenam bangirung inhun ya kei kata ke jinglik jong kane kadam te habar ye dei pat bat kita ki sepang jong tau uranium benti kamde kane kapor kaba ngiong ben herring ye kata ke uranium benda kalian jong aru ngampat ong da kumno namar ba ngimde kimde kapor kaba ngin ong ben herring ye tau uranium bari benjoton ke jing thmu benti ye ka uranium ndai tang ban ye kendu ye phi sepang ke jing ta jong kini ki mai mariam kambe ka bagi school ngo bakane lese kadai hakini ki sistem arsnem handrei kadai haki khat snem mensua ka sarkar mensua lese kei ke jingete kei ka jingya kular haki to kipo handrei kumba fitip ba nado kisnem inado kini kisnem ki baladep bat ngayi hiru bat ngayo snow hiru bat ngatip hiru badu hado menta kam padon kata ka jingpen snow bahkan sedangno benti yau tau uranium nadu snem baladep ka company ka bayate bat kade ka survey ka yusil ka badon hakini ki area bofer kilali phaino namar nakalian ka district council ru kamai NOC show bat nakalian ka sarkar ru haduk menta kampat don kanure kanu kaba don jikmu benti yau tolnya so kajungan jungi kum ke komiti seni sewa kaji kalai long halor ketuka got kubor kiba lami labun sin bun sngi halor kajung orpait jong kata katang kebala bu yakitu ki jabo hakapor bati yauni uranium oxide lani yellow cake bat ba radiation level kalakio bat kala contaminate yakini ki jaka ke marjan baro te kejungan jungi kanong halor kata ka benta om bangi wan banti uranium ne banumti uranium re kejungan jungi kanong halor kata ka jing kio radiation level kabala kata ya kami mariang hakini ki snong mamarkap jong gini ke jaka kaba kilabu ya kini katang kilabu ya kini ki jabo jong uranium hapo kini ki artili kitang kata ke de kiwan jungi ni lawan nang ni kijingmut jungi kolong bangi perkat i ban nechite te Henry nakadaw bangi syemba nang ni kan simpo chicken touch teng ban nechite bat nawan nang te kipat ba nginum ya kendu syo tinggi bentano arbenta kawai ke bentang ni pak chite lemba bat ki kamera ki drone bat ki brio jong ka AMD ban lecture ban batai ban tan to drone ban yo ek tu jaka ke baki bu shisha ya kitu ki jabo jong uranium bat ban shim ni ki reading te mangi pat ni wan no ni ban ya kundu ikipat ba man snow ya ka jing snow jong ipat ba alor kini ka jing kini ka report ka mami ba radiation level ka lakio hadin bala orpat kini kita kamdi ka report biki IEAMD ka jing pensya jong ki golong alor ka sorbi report bakal dia ka nihu on behalf of EMD biki kren gi pat ba mene bengi snow mene ki kren gi pat ba ka dei ka report sorbi report ka ba ka nihu ka dia alor kini ka on the funding given by the you can see AMD the kajik so jing pai ba ka de kata te kata kan ong ifi ni committee ni syong perkat but ngila shimlut ngila record lut ike ga ba ki recommend jong snong ba pier kumju ro ki nong mi khmat jong ki seng balang ba pier kilakren mene but ni syong perkat alor kitu ki pan maki ki kren bat ka iba committee kan sale yin sai le baton ka andang la yo i
ya ka ke ba lawan ra lomba kidur kidar jong ki kamera bat drone bangilatan ada dankam ngimpat hun ya kita kidur kidar melawan ra ini ingin saya syong biang komiti yang pekat ke ibu nyelam ki doktor bat ya u nong nikmat nakabenta u direktor jong ka health department te mauru layo snow ya ka ba ki pat ba ki kren te mauru un sara e kubor support department ka ba ki ki